Nimureke tuganire. Ese mubona aya makuru ajyanye n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo azarangira gute? Ese wowe ukurikiranira politiki yo mu burasirazuba bwa Kongo, politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'ahandi, ese wawitekerezaho iki nk'ukurikira amakuru muri rusange? Kuri ubu ngubu hari amakuru menshi arimo kuvugwa muri iki gicamunsi, tugendeye ku rubanza rukomeye cyane rwaregwagamo uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila. Ese byaba byagarukiye hehe? Turifuza kubigarukaho gatanu kuri gatanu, ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri aya makuru. Ese Joseph Kabila yemeye kwitaba urukiko? Ese ko byaje kuba rwasubikwa byagenze gute? Ntujye kure rero. Iyindi nkuru turi buze kugarukaho gatanu kuri gatanu ni inkuru ivuga imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'abasirikare ba Wazalendo cyangwa se umutwe wa Wazalendo n'ubundi ushyigikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero turifuza kubikugezaho gatanu kuri gatanu. Si ibyo gusa, tugufitiye n'amakuru menshi avuga uko u Burundi burimo kohereza abasirikare benshi mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane byavuzwe mu gitondo abasirikare bagera kuri 300 boherejwe muri RDC gutozwa n'abanyaromania n'abacanshuro boherejwe ndetse bakodeshejwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibi byose turifuza kubikugezaho gatanu kuri gatanu, ntujye kure kugira ngo usobanukirwe. Guhera saa 2 za mu gitondo, imirwano hagati y'inyeshyamba za FC23 n'abarwanyi ba Wazalendo irarimbanije mu gace kitwa Ruke, ni mu murwi wa Nyamaboko, ni mu Nyamaboko ya mbere n'ubundi ni mu karere ka Masisi, ubwo ni muri teritori ya Masisi, muri Kivu y'Amajyaruguru. Rero nk'uko amakuru dukesha actualite.cd abivuga, abarwanyi ba Wazalendo batangije ibitero kuri izi nyeshyamba za M23. Rero bageragezaga kwigarurira agace n'ubundi uyu mutwe wa M23 wafashe mu minsi ishize, kuwa kabiri ushize. Ni ukuvuga ngo na gace kigaruriwe n'igisirikare cya M23, ariko kuri ubu ngubu Wazalendo ikaba yagerageje kukigarurira. N'agace rero ubona ko kamaze igihe kareberamo imirwano. M23 yanze kukarekura, Wazalendo irifuza kukigarurira kugira ngo nibura ibashe kugenzura kariya gace ndetse n'utundi duce byegeranye. Kugeza ubu ngubu rero haracyavuga urusaku rw'amasasu rukomeye cyane. Rero ni imbunda ziremereye, imbunda ntoya, bivuze ko abaturage bari muri ako gace rwose urabona ko bamaze kwiheba, urabona ko bamaze kwitakariza icyizere bitewe n'uko iyi mirwano irimo kugenda yiyongera uko bwije n'uko bukeye. Ibi rero birimo gutuma habaho impungenge mu baturage bo muri biriya bice, haba muri ako gace n'ubundi ka Ruke cyangwa se n'ibindi bice bituranye naho. Aho rero hari abimuwe baturutse muri Roke ndetse na Katobotobo, ni mu murenge wa Katoyi. Abo bose bimuwe n'iyi ntambara bajya muri utu duce dukikije kano gace. Uburyo ibintu rero bihagaze birasa nkaho birimo kugenda bihindura isura mu buryo butunguranye, kuko ako gace gakomeje kuba mu kaga gakomeye k'abagambanyi. Kuba birimo kuvuga ko iyo Wazalendo igejeje kugafata, n'ubundi hari abasore ba Wazalendo bajya kugambanira Wazalendo, bikarangira aka gace kagaruwe mu maboko ya M23. Turakomeza dukurikirane kuri iyi nkuru. Ni inkuru isa nkaho itarangiye, turifuza kuza kuyibagezaho neza gatanu kuri gatanu. Ahubwo reka duse nkaho twigarukira ku makuru yacu n'ubundi arimo kuvuga ku rubanza rwaregwagamo Joseph Kabila. Ni perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wacyuye igihe. Bivuze ko
yayoboye igihe kinini nk'uko bigenda bitangazwa, nk'uko ibinyamakuru byinshi bigenda bibyandika. Rero n'urukiko rukuru rwa gisirikare rwimuriwe tariki 31 Nyakanga 2025 urubanza ruregwamo uwahoze ari perezida wa Repubulika Joseph Kabila nyuma y'urwa mbere rwabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 25 Nyakanga, nyuma yo kwemeza ko rwasomeweho cyangwa se nyuma yo kwemezwa ko rwasubikwa. Uru rukiko rwakiriye ikirego cyatanzwe na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'urubanza rufite uruhande rw'urega n'uregwa. Abavoka bari bahagarariye leta basabye ko urubanza rwimurirwa kuri ziriya tariki twavuze haruguru kugira ngo babone umwanya wo gusuzuma dosiye no kwitegura kurengera inyungu z'igihugu. Urukiko rwemeje ubwo busabe rutegeka ko urubanza rusubikwa. Ubushinjacyaha bwasabye ko Joseph Kabila utitabiriye urubanza yacibwa urubanza adahari. Uwahoze ari perezida w'iki gihugu ashinjwa ibyaha bitandukanye birimo ubugambanyi, kwitabira ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi no kwamamaza iterabwoba. Iyi dosiye ikomoka ku cyemezo cyatanzwe na Minisitiri w'Ubutabera cyakurikiwe n'uruhushya rwatanzwe na Sena yemeye ko hatangizwa iperereza n'ibindi kuri Joseph Kabila. Dore ko kuri ubu ngubu abasirikare bagera kuri 300 bamaze kwinjizwa mu gutozwa n'abasirikare ba Romania. N'abasirikare rero bakodeshejwe na leta ya Kinshasa bigizwemo uruhare na Perezida Kisekedi, baje gutoza abasirikare b'u Burundi hativanzemo n'umunyekongo n'umwe kugira ngo nibura babashe guhashya M23. Sibyo gusa tugufitiye n'andi makuru akomeye cyane arimo kuvuga ku nama ikomeye FDLR yamaze gukora yo kuvuga ko igiye gukora agashya no kumena amaraso bikomeye mu burasirazuba bwa Kongo nibireba nabi batera u Rwanda. Birimo kuvuga ko leta y'u Rwanda igomba kwitegura intambara ikomeye. Ni nyuma y'uko rero iyi FDLR imaze gukora inama ikayikoresha indi mitwe yishyigikiye. Leta ya Kinshasa yamaze gusaba FDLR ko aho yabitekereza abantu bayifasha kuza kubiyungaho hanyuma bakarwanya u Rwanda, bakarwanya M23 ko bagomba kubikora. Ibi byose turifuza kubikugezaho 5 kuri 5. Ese wabamenye ko muri abayobozi bakomeye bo mu burasirazuba bwa Kongo bose bamaze kugira ibiro mu Burundi? Turaje tubigarukeho tukubwire inama yabaye hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo byabereye Bujumbura, byahuje umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abayobozi bakomeye bo mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko cyane cyane mu burasirazuba, nk'uko ibindiro byabo byimuriwe muri Bujumbura. Murabizi ko ari ibirometero bya kuri 25 uvuye Uvira ujya i Bujumbura, no mujyi w'ubukungu wa kira gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu cyamaze kubisibaniro ry'intambara ariho harimo gucishwa intwaro zerekeza muri Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ayo makuru yose rero twifuza kukugezaho, tutibagiwe ko kuri ubu ngubu byamaze kuvugwa ko muri leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi nta kintu gishobora guhagarika intambara uretse ko icyo yihagarika ari uko u Rwanda rwava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko bigenda bitangazwa. Ibi byose rero turifuza kubikugezaho 5 kuri 5. Ese birimo biraturuka hehe? Tugufitiye inkuru ifite iminota igera kuri 20. Nyamuneka ni inkuru irimo byinshi wifuza kumenya. Ntujye kure rero nyekira amashusho yawe kugira ngo usobanukirwe byinshi bikubiye muri aya makuru. Rero kora subscribe kugira ngo nibura ujye ubona amakuru yacu mbere y'abandi. Hashize ibyumweru bigera kuri 2 gusa hasinywe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC. Amasezerano yari yitezweho kurangiza imyaka myinshi y'amakimbirane no kugarura ituze mu karere, ariko Kinshasa yongeye kuzura imigambi yo kugaba ibitero ku Rwanda. Guhera tariki 11 Nyakanga, ihuriro ry'inyeshyamba n'ingabo za leta ya Kongo FARDC rifatanyije n'umutwe wa FDLR ushinjwa gusiga ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Rero
ndetse n'imitwe y'urubyiruko rwa Wazalendo ryatangiye inama nyinshi zigamije kugaba ibitero mu karere, cyangwa se reka wenda tubivuge mu buryo butuje, ryatangiye inama nyinshi ziga kugaba ibitero cyangwa se zibanga mu karere ka Walikale, intambara igakomeza gushyiramo umuriro cyangwa se bakongerera intambara imbaraga. Ibi rero byose birimo birabera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, urumva n'umwe muri Walikale. Ibiganiro byibanze ku kongera ibikorwa by'intambara bigamije guhashya inyeshyamba za AFC M23 no gusubirana uduce twa RDC twafashwe, ndetse nk'uko amakuru y'abari mu nama abivuga, hagamijwe kwitegura intambara nini ishobora kwibasira u Rwanda ubwayo. Abari ku isonga ry'izi nama ni abakomando ba FARDC bashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu duce cyangwa se mu mihanda ya Walikale, Masisi ndetse na Walikale Hombo, bashishikajwe ubufatanye bukomeye hagati y'ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo, bagamije gutangiza urugamba rushya mu turere twa Kivu zombi. Amakuru yavuye mu baturage yemeza ko iyi myiteguro ya gisirikare yateje imirwano mishya hagati y'inyeshyamba n'ihuriro ry'ingabo za FARDC. Intambara yakajije umurego cyane cyane guhera tariki ya 14 Nyakanga. Nanone byibasiye mu turere twa Masisi, Karehe, Rucuru na Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Kuwa kabiri tariki 15 Nyakanga twari twihishe mu ngo zacu kubera urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje barwaniye mu duce twa Nyabanira ndetse na Kasave, bari kurwanira mu kugenzura ibyo bice, nk'uko rero umuturage wo mu karere ka Rucuru yabitangarije abanyamakuru. Ibikorwa bya gisirikare bishingiye kuri guverinoma ya Perezida Kisekedi, ari nayo yasinyanye amasezerano y'amahoro yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu ikaba irimo ibiganiro na FARDC birimo kubera i Doha, n'ubundi birushaho kugaragaza ko Kinshasa iri kugendera ku gisirikare aho gushyira imbere amahoro nk'uko irimo kugenda isinya amasezerano. Rero bikibutsa abasesenguzi ko amahitamo ya Kinshasa atari ibiganiro ahubwo ari intambara. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nawe yagaragaje amakenga mu kiganiro n'abanyamakuru yagiranye nabo tariki ya 4 Nyakanga yabereye i Kigali, aho yabajije niba Kinshasa izubahiriza amasezerano yasinye, kandi niba koko izubahiriza yo ubwayo n'amasezerano yasinyanye n'u Rwanda, niba izabishyira mu bikorwa, niba izayubahiriza, niba abo dukorana cyangwa se abo duhanganye bari gushaka uburyo bwo kudusubiza mu bibazo twashatse kurangiza, tuzabikemura nk'uko twakemuye ibingibi mbere. Perezida Kagame niyo magambo yivugiye, nubwo Kisekedi akomeza kugaragaza RDC nk'igihugu cyatewe n'u Rwanda. Guverinoma ye ikomeje gushyira mu bikorwa bya gisirikare bigamije guhashya AFC mu 23, ndetse inatanga ubufasha kuri FDLR mu bitero byo kwambuka umupaka w'u Rwanda bikaza mu Rwanda bigamije guhungabanya umutekano wa Kigali no gutera cyangwa se gusenya leta iriho. Nubwo ibiganiro by'amahoro bikomeje, ihuriro ry'ingabo za Kongo rikomeje gukaza cyangwa se kuzamura intambara kuri M23. Ibyo bikorwa byateje igisubizo cy'ubwirinzi cyangwa se byatumye leta y'u Rwanda ishyiraho ubwirinzi bukomeye cyane. Amasezerano y'amahoro ya Washington yashyize imbere ko FDL igomba kwamburwa intwaro vuba na bwangu kugira ngo habeho amahoro arambye. Ariko mu nama ya 11 Nyakanga yabereye i Walikale, umwe mu bayobozi ba FARDC yasabye FDLR kuzana ayandi mashami cyangwa se abandi babashyikiye ngo bifatanye nabo mu rwego rwo gushyira igitutu ku ngabo za RDF nk'uko bo babitangaza. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zigihamya ko amasezerano azatanga umusaruro, Kinshasa irimo kuyasuzugura, bikagaragaza imitekerereze isanzwe yo kurenga ku masezerano menshi y'amahoro yagiye asinywa mu bihe bigiye bitandukanye. Ni ngombwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyira igitutu kuri RDC kugira ngo ihagarike ibikorwa bya gisirikare byongerewe gutangizwa, kandi ishyire mu bikorwa amasezerano mu buryo bwuzuye, amasezerano yasinye mu buryo bwuzuye.